تماشاگران عزیز تلویزیون سیمای شهر پنجکین، السلام علیکم. شنونده که شما از بخش اعلان‌های تلویزیون آگاهی دارید. ما وعده داده بودیم که صحبتی انجام میدیم با میرزا یوسف طاهری، بهترین طبیب خلق تاجیکستان در سال 2010، غالب آزمون طبیبان خلق تاجیکستان در سال 2013 و برادر متخصص بهترین طب جهانی ملا ظهور طاهری. برادر عزیز میرزا یوسف طاهری با سودی تلویزیون سیما خوش آمدید. سلام و نخست ما منتدار خود را با شما میکنیم که شما پیشنهاد ما رو، تکلیف ما رو جهت اشتراک در این برنامه رد نکردید و امروز اشتراک دارید. با عنوان تلویزیون سیما سالهای خیلی زیاد از تماشابینان شهر دیوت پنجکین اونجا همچنین شنونده رادیو 105 توجه کردن به این صحبتی ما و شما و سوالها رو پیشنهاد کردن. و سوال اول چنین است که آیا کرم‌ها در ارگانیسم انسان توسط گیاه‌ها ریزانده میشود یا نه؟ بله. شیخ رئیس ابن سینا میگوید که در دنیا درد بی‌دوا وجود ندارد بغیر اجل اگر در بیمار خوشی توبه شوی باشد. کرم‌ها خیلی گوناگون و زیاد هستند که بسیاری ما فقط 4-5 نمودش رو میدونیم، اما در اصل اگر به حساب گیرید زیاده از 360 نمودی کرم‌ها وجود دارد. راه‌های ریزانده آن با راه گیاه درمانی با کدام گیاه‌ها ما میتوانیم که آنها رو ریزاند؟ 4 گیاه مخصوصی هست که میتواند تمام کرم‌ها رو ریزاند. یکی از آنها علف تخچ، بوی مادران، برگ شفتالو و دیگرش زرپوشه که در لهجه‌های مردم سال به طور دیگرتر مثلا گفته بیان میشود. مثلا بوی مادران ما میگوییم در محل‌های شمال تاجیکستان، در قسمت جنوبی تاجیکستان باشد آن را با نام پوپلاق استفاده میبرند. خب اینها برای چی؟ برای اینکه این گیاهایی که آنتی باکتریال آنتی ویروس بسیار خاصیت بلندی کرم ریزانی دارد و حتی در علاهیدگی ما میتوانیم که برگ شفتالو را گرفته هنگامی که وای آبدار باشد از گوش پیمکنک گذرانده 12 سحر یک خشکی آب آن را دهید اکثریت کرم‌ها میریزد. با کرمی هست که ریزاندن آن کمتر دشوارتر و در جگر میشود. با نام لیاملی مشهور است. با آن را میتوانیم که یکی از گیاه‌های معمول با نام شیر کمال یا که در بعضی جا شیری راوا میگویند یا که آخچیر میگویند در بین خلق با نام‌های گوناگون معمول است، لیکن ریزاننده خوبی همه نمودی کرم‌ها به حساب میرود. تشکر. امروزها بسیار مردم جهان را مردم سیاره را بیماری فربگی به تشکیل است. در این باره شما چی اندیشه دارید و آیا گیاه‌ها میتوانند با همین چیز مساعدت کنند، یعنی با پیشگیری بیماری فربگی؟ در حقیقت این یک مسئله روز است. بیماری فربگی ما باور کنید که بسیارتر به پرخوری عادت کردیم. ما میتونیم که اصلا از غذاهایی که برای سالمی ما خیلی خوب و مفید است اونها استفاده بریم. خیلی یکون جای عجیبش نیست. در کارخانه من که من جای کارم آسایشگاه شاهنبری هست، باره یک جوانی تنومند وزنش 128 کیلو بود آمد به نزد من گفت رفیق دکتر من خراب شدنی چی مصلحت میدی؟ من باید گفتم که تو طرز غذا خوریت با من معلوم کن با من برای تو مصلحتیم. و گفت که بغیر گوشت گوسفند من چیزی دیگر غذا نمیخورم. روزانه 3 ساعت و شبانه باشد 12 ساعت همگی خواب میکنم. من باید به مصلحت دادم که تو باید که 1 ماه به تنفس فقط جرغات خوری. سحر 1 استکان، نصف روزی 1 استکان خوب جرغات با 3 تا پیچینی، بیگوی روز باشد نیم استکان. از من 2-3 متر دورتر رفته گفت برادر همین گفتگی توی پیش از خوراک خورم یا بعد خوراک؟ چون که در زیرشعوری و برنامه خرابشوی وجود ندارد. برای من میگوید که خود طبیب خود شو، درماندی خود کن دوا، چاره صحت نی از ابو علی سینا چه هست. مثلا بهترین چیزی که آدم را خراب میکند از گیاه درمانی همین جوی سولیه که مردم شمال میگویند با زبان روسی آویاس. حتی برای بیماری های جگر هم خیلی یاردمی ناز میکند. میتوند که یک قاشق آن را در 1 لیتر آب ما گرفته اگر جوشانیم و همون 1 لیتر را در دام روز نوشیم. باید آن را 10 روز نوشید، 3 روز دم میگیرد با 10 روز دیگر. دویمش گیاه دیگر با نام تاتون معمول است که
ва дар вилояти суд намерояд. ватанаш дарвозу ромид, баландии дарахташ то 5 метр мешавад. туршак 4 хосияти хуб дорад. яке аз онҳо хароб кардан, дуюмаш хунро тунук кардан, сеюмаш барои ҳамон бемории қанд ва фишорро хеле паст мекунад. инро ҳам метавонанд ки рӯзе як қошиқчаашро дар 200 грамм оби ҷӯш ё як қошиқи қалонашро дар 1 литр оби ҷӯш ҳал намуда бинӯшанд. бемори дигар ҳаст дар Тоҷикистон ва ҷумла дар ҷаҳон бо номи ҷоғар ки ба он бештар бандишаи мо бонувон гирифтор мешаванд. шумо лутфан мегӯед ки кадом гиёҳ метавонад барои тобати ҳамин бемор яъне бемории ҷоғар кӯмак расонад? саломат бошед устод. ман бисёри вақт мактабҳо рафта бо хонандагон вохӯрӣ мекунам. дар аксарияти мактабҳои ҳам районҳои шимоли тоҷикистон ҳам дар ҷануби тоҷикистон ва хушбахтона имрӯз ман дар 2-3 мактаби диёри бузургвор рӯдакӣ ва лоиқ ҳам вохӯрӣ ташкил кардам. дидам ки дар аксарияти хонандагон ҳам бемории ҷоғар вуҷуд дорад. яке аз сабабҳо аз он иборат аст ки обу хоки тоҷикистони азизи мо ҳамаги 15% зиёд дорад. лекин мо бо кадом роҳҳо метавонем ки онро пешгирӣ кунем, махсусан аз ҳама беҳтарин маводи доругӣ барои бартараф кардани ҷоғар, ки ҷоғар ҳам худаш 4 намуд мешавад. яке аз онҳо агар мо лаблаби сурхро гирифта аз турбтароша гурзонда хомашро албатта ва болои он 1 литр оби ҷӯш ва 1 қошиқ асал андохта муддати 20 рӯз бихӯред, ҳатто метавонад ки дараҷаи якуми ҳамон ҷоғарро ба пуррагӣ ва дараҷаи дуюмро метавонад ки дуюм бор агар шумо ҳаминро истифода баред аллакай метавонад ки аз бех барад. дуюм чиз барги хурмо, барги чормағз, реши зеризамини алафи дар баъзе ҷоҳо туршак мегӯянд ё яъне ки шавел, он чизе ки ранги сурх дорад дар таркиби ҳамон онҳо ёд ҳаст. ҳатто масалан мо метавонем ки дони себро нигоҳ кунед, рангаш ҳатто аз ба шакли сиёҳӣ аз сурхӣ ҳатто табдил ёфта ки ба сиёҳӣ, аз он ҳам мо метавонем кӯфта ба шакли талхон истифода барем барои бемориҳои ҷоғар. вале мо мумкин ки дар рафти ҳамту сони даст суҳбати доруҳои нишон метиҳам, мо маводе дорем ки дар таркиби он 12 хел гиёҳӣ ки хуб хеле аз ёд бой аст ва барои бемории ҷоғар кӯмаки хуб мерасонад. ташаккур. як рӯз тамошобинон аз шаҳри Панҷига мепурсанд ки оё бемории простатитро бо гиёҳҳо тобат кардан мумкин аст ё не? чуноне ки дар ибтидо гуфтем, дарди бедаво вуҷуд надорад. албатта ҳозир яке аз бемориҳои маъмул дар байни халқ, чуноне ки шумо гуфтед, ин бемории шамолкашии узвҳои таносулии мардҳо ё ки бемории простата. баъзан мешавад ки мардумои мо меран, махсусан бачаҳои ёш рафта мамлакатҳои Россия ва дигар ҷо кор мекунанд, дар ҷойҳои сояю салқин аҳамият наметиҳанд барои худашон. ҳаво сард аст. барои ҳавоҳои сард ҳаминҳо организми одамизод албатта аз пӯлод нест, оҳиста оҳиста ҳамин хунукиро худаш ба ҷабида мегирад ва ҳамон ғадуди пешҷои мо ба ин беморӣ гирифтор мешавад, яъне ки илтиҳоби ҳамон пешҷой. барои вай оддитарин роҳи табобат ки ман аллакай дар ҳамон таҷрибаи чандин солаам озмудам, метавонам ки 1 қошиқ салидор, 1 қошиқ асал, 1 қошиқ равғани маска, ҳатто ҳамонро алдараш карда ба шакли тампон ва ҳам дар таги ҳамон вай бастан, ҳолати мардӣ бастан ё зери ҳамон ғадудҳо. ин як роҳаш. дуюмаш моҷи хаммаз тайёр кардагӣ дар таркибаш зардчӯба, дорчин, марҷон қаламфур, имбир, равғани маска. дар давоми табобат бояд аз ғизоҳои хунукмиҷоз парҳез бояд кард. вале инам албатта мо нишон медиҳем ки кадом маводҳо ҳамроҳи мо ҳаст ки махсус барои бемориҳои ҳамон ғадуди простата ва аденомии мардҳо тавсия карда мешавад. яке аз бемориҳое ки имрӯз воқеан ҳам мардумро ба ташвиқ зад, бемории фишорбаландӣ бошад. инҷо мепурсанд ки оё бо тавассути гиёҳҳо метавон ҳамин фишори баландро мӯътадил намуд? бале, фишори баландро паст намуда мумкин, аммо фишорҳо якчанд сабабҳо дорад. масалан мешавад аз дил, вақте ки ҳамон рагҳои хунгузар танг мешавад ва хуни мо ғафз мешавад, хоҳед нахоҳед фишор баланд мешавад. аз ҳисоби шамоздагӣ гурда метавонад шавад, масалан бемории гидронефроз аст, пиелонефрит ҳаст, аз ҳисоби хуб ҳатто ғадуди зери меъда, аз талхадон, аз ҷамъшавии намак дар пушти гардан, ҳамин мо боис мешавад ки хуб фишор баланд шавад. мо метавонем бо гиёҳҳои маъмули Тоҷикистон, масалан яке аз онҳо кокути, дигараш гиёҳи ишм ки ин дар байни халқ аллакай маъмул аст, гиёҳи сеюмаш хуб мухаллас, боз аз ҳама беҳтарин дар ҳамин ҷо ҳам метавонад ки ҳамин татун ки хосияти хуби хунро тунук кардан ки дорад, метавонад ба фишорбаландӣ мо кӯмаки хеле зиёд расонад. онро чӣ гуна бояд истифода бурд? аслан гиёҳҳоро дар шакли истифодабарӣ ба шакли чой, мо гиёҳро набояд ҷӯшонем, бояд ки ба дамоба, масалан нормии аз ҳама дурусттаринаш 1 қошиқи ошхӯрӣ дар 1 литр оби ҷӯш ё 1 қошиқи майда дар 200 грамм оби ҷӯш муддати ним соат истад ва ҳамонро метавонед ки дар давоми рӯз нӯшад.
اینجا یک گروه دیگر میپرسند که کدام گیاها میتوانند قابلیت مسئولیت انسان را بلند کنند؟ برای قابلیت مسئولیت بدن رو بلند کردن خب حتی در طب نبوی هم هست، سخن پیغمبری ما هست که مثلا سیاه‌دانه حتی گفته که بغیر از مرگ روغن سیاه‌دانه برای همه کسریات دوام میبخشد. ما اینجا موادهایی داریم که در ترکیب آنها امبیر وجود دارد، روغن سیاه‌دانه، کنجد، زیتون، عسل که با اینا آمیخته کردگی و همون را میتواند که استفاده برد. لیکن افسوس بچه‌ها ما امروز کم این چیزا میخورن. یک عادی‌ترین در زمانهای پیش مردم تمامی همون فصلی بهار وقتی که توت میپزد از توت به پورگی استفاده میبرد. این حتی غذای بهترین، حتی شیری بهترین هم برای آدمای کمخون هم برای میتواند که قابلیت مسئولیت بدن رو بلند کند. زردآلو که در ترکیب اون زیاد کالی، کلسیم، مگنی چیزا وجود دارد، از آنها ما باید استفاده بریم. اون چیزی که طبیعت برای ما عطا کرده است بهتر از همون غذاها ما باید که استفاده کنیم. اینجا میپرسند که تبابت کسری قند با روی طب قدیم چگونه است؟ تبابت بیماری قند با روی طب خوب گیاه درمانی از همه پیش یکم باید که ما پرهیز رو نگاه داریم. دوم هم دو چیز میتواند که قند رو بلند کند. یکی برای ما آدمی که علاقه گرفتار این بیماری هستند میتواند آدمی که عصبش رو آرام نگاه داشتن نتواند و پرخوری کند، باز هم میتواند که همین بیماری رو افزایش که خروج کنند. برای همین هم آنها باید که مخصوصا از غذاهای خوب خمیری، سامبوسا، مانتو کمتر نان خورد. حتی ما میتونم که عادی ترین راهی تبابت همین قند رو برای مردم فهمونم که این برای همه دسترس. حاضر برگ غار هست، لاوروی لیست، تمام این مغازینا بینید هست، میتواند که همون رو گرفته با کمی برگ بیت یک جای کرده چای کرده نوشیدن گیرد. این عادی ترین راه است. از گیاه باشد علفی کاسنی خیلی یاردمی نظم میکند برای همون قند، علفی مخلص یاردمی نظم میکند. اصلا اون چیزهایی که تلخی دارد، گیاهی که تلخی دارد برای بیماری قند تاثیر خوب دارد. استخوان‌راز از چی پیدا میشد و آیا میتوانیم گیاهای شفابخش را در مورد تبابت آن استفاده بریم؟ سلامت باشید. ما بسیاری وقت آبها رو ناسنجیده می نوشیم و آب چشمه، آب رود، آبهای از هر گوشه که میبود اگر همون رو شما گرفته با واسطه میکروسکوپ نگاه کنید در یکم پیاله گرفته، البته در تگ اونها میبینید که پسمانده های سنگریزه ها، تکشین ها وجود دارد. ما وقتی که اونها رو می نوشیم البته در ما میتواند که همون چیزا پیدا شود، مثلا نمک ها پیدا شود، در گرده پیدا شود، در پیش آبدان پیدا شود، یا هست که نمک‌هایی که از بیرون در پشت گردن، در تخت پشت، در چهار پیوند، سر زانو، تگ پا، بسیار بچه‌های ما میدانم که حتی از بسیار سلط‌های شور استفاده می‌برن. خود همین نمک رو زیاد خوردن این زهر است. و باید تا علاج هست. مثلا مردم ایران ببینید تماما غذاهاش بی نمک. البته اونها منفعت همون رو میدونن. ما باید که همین چیز رو حتی اگر شما آدم‌هایی که گرفتار همین چیز هستن اون وقتی که الحال بودرینگ‌های پرنیکی نیو وقتی که همون خودی بودرینگ ها پخته میرسد همون رو 20 روز اگر هر روز یک کیلو خورد همین نمک از بدن خارج میشد و پورگی تازه میشود. سبب های پیدایش سکته دل و تبابت آن. سبب های سکته دل و تبابت آن این هم یکی از سبب هاش پرخوری، دویمش عصبانیت، تاثیرات محیط بیرونه که همین ها وقتی که رگ ها در همون رگ های خونگرد حتی خون شخ می شود، همون شخ رگ ها این میتواند که به سکته دل آورده رسانند. برای ما باید که کوشش کنیم که از همون محیطی که برای ما عصب رو خوب آرام نمیگذارد از همون کمتر دورتر باشیم. خون را دائما سیاه کرده استیم. عادی ترین چیز همین پمیداری عادی شما روز 2 تا 3 تا بخورید البته میتواند که خون را سیاه کند. حاجتی کاردیومگنولو از ترامباز استفاده بردن نیست. علفی گزنده رو چای کرده خوردن باز هم همین تاتوم رو ما اگر استفاده بریم خون رو سیاه میکند و نمیماند که با بیماری سکته دل گرفتار شویم. شما بابت تبابت درد آشقازان چه اندیشه دارید؟ دردهای آشقازان هم گوناگون میشد. مثلا ایراز یا خراشته شوی روده ها، التهاب روده ها، خوب زخم معده روده، اینا تبابتاش کمی از همدیگر فرق میکند. مثلا اونهایی که با بیماری گاسترید روده باشد یا التهاب معده روده میتوانند من همینجا ما اثری گفتگی دورو داریم که در ترکیب اون عسل، روغن زیتون، سیاه‌دانه، کنجد، ریشی، کیستولخین از همان استفاده برم. خب از روغن‌های رستنی، از روغن انگات، از روغن سیاه‌دانه، از روغن زیتون استفاده کنن. اینا برای این نمود بیماری است. اما برای اونهایی که مبتلای زخم معده باشن میتونن که از یک سنگی هست با نام در زبان ازبکی اچیقتاش با زبان تاجیکیش زوک است.
агар мо ҳамонро бо нормаи муқаррарӣ ҳатто оддитарин роҳаш агар ҳаҷми як донаи нахӯд дар як пиёла оби ҷӯш ҳал карда нӯшед ҳамон захмҳоро маҳкам мекунад. Ин як. дуюмаш яке аз гиёҳҳои маъмул бо номи печак ҳаст ки ҳама ҷо бо печида мебурад. вай ҳаст зарпечакаш бо ҳаст худи печаке ки гули сафедшавӣ бунафш дорад. агар ҳамонро гирифта хушк карда талхон карда бихӯранд ва метавонад ки тамоман захми меъдаро ҳатто бемории бавосирро метавонад ки ҳамон хунравиашро манъ кунад. вақте ки бемории панкратит хуруҷ мекунад ҷойи нишаст намеёбам, чӣ бояд кард? вақто ки талхадон назд намечакад, шираҷудокунии рӯда назд нест, бо инҷо дар бораи ғадуди зери меъда ки вақте ки инсулинро назд ҷудо намекунад, анамин албатта ба як азоби душвор оварда мерасонад. ҳамин гуна шахсон бояд аз ҳамон гуфтагӣ мо аз раванҳои растанӣ истифода баранд. аз гиёҳҳо бештар гиёҳи як гиёҳ бо номи бодовар русиқти растаробша, қоқу, он чизе ки гиёҳи тартар аст хосияти хуби талхарониро дорад. аз ҳамонҳо метавонанд ки истифода баранд. яке аз онҳо косни, барги зуф, чилбуғум, ҳаминҳоро истифода баранд. ва мо як дори дигар худамон дастӣ тайёр карда ҳастем ки дар таркиби он тухми алафи газанда, тухми барги зуф ва оби наботе ки вай чанд бор коркард карда шудааст. ҳамонро метавонанд ки ба ҷои алмагел, омез ё ки смитедину рени истифода кунанд ё ба ҷои панкратин истифода баранд. Ташаккур. гурӯҳи дигар мепурсанд ки варами ҷигар чӣ гуна беморист ва тавобати он бо роҳи тибби хакӣ чунда аст? саломат бошед. бемориҳои ҷигар ҳам гуногун мешавад. масалан мешавад ки стеатози ҷигар ё ки гепатози ҷигар. ҳамон баъзе одамо дар ҳамон ҷигар аз ҳисоби зиёд хӯрдани хӯрокҳои ғизонок, чарбуҳои зиёд дар ҷигар ҳамин раваннокӣ зиёд мешавад. беҳтарин давои ҳамон чӣ гуна ки мо дар аввал гуфтем ҷави сулиро агар чой карда хӯрад, қоқуро бинӯшад ва аз гиёҳи растаробша ё бодовар чой карда нӯшад ва дар ин ҷо гули чукрӣ ё ревош ҳам хеле роли арзанда мебозад. инчунин қоқу аз ҳамин гиёҳҳо метавонанд ки маҷмӯъ тайёр карда чой карда бинӯшанд. ташаккури зиёд. мо инҷо хеле зиёд доруҳо мебинем ки аз гиёҳҳои шифобахш тайёр шуданд. бале. лутфан онҳоро шояд шарҳ медиҳед ки чӣ хосият доранд, аз чӣ тайёр карда шудааст? саломат бошед. ҳоло дар назди мо як ҳабби маъмуле ки бародари мо муллозуҳур тоҳирӣ инро дар россия истеҳсол карданд. таркиби асосии он аз ширакамол, онамҷам бинед расми онро дода шудааст. ҳамин аз ширакамоли тоҷикистон чихеле ки гуфтем ки оқчаир ширакамол ё ки шираи ров. дар бораи ҳамин як китоби корсун академики россия ҳаст бо номи вонючая ферула. дар ҳамон ҷо ҳатто гуфтааст ки противовоспалительный процесс в любом органе и противоонкологические заболевания, ҳатто барои бемориҳои саратонӣ ёрдам мекунад. афсус ки мо аз ҳамин чизҳои ватани азизи худамон истифода намекунем. ин бо чӣ хел хислати табобатӣ дорад. масалан ҳама намуди кирмро мерезонад. барои сулфаю балғам, барои шумоздагии ҳамон органҳои мардӣ ҳам истифода бурдан мумкин. фақат кӯдакҳои то 5 сола аз ин истифода бурданаш мумкин нест. аммо одамои калонсол ҳаҷми донаи гандум борин рӯзе 2 бор баъди хӯрок метавонанд об карда нӯшанд, метавонанд ба шакли ҳаб истифода баранд, метавонанд макида хӯранд. хуб дигар чизе ки ман дар бораш пештар гуфта гузаштам, ман ҳамин ҷави сулли авёс ҳамин дар бозорҳои мо ҳама ҷо фаровон аст. арзишаш тамоман ками кам. ҳамина як қошиқша агар мо дар 1 литр об 10 дақиқа ҷӯшонда 1 литрро дар давоми рӯз нӯшем, ин ду хислати хуб дорад. ҳам хислати хуби талхаронӣ дорад ва хислати хуби пешобронӣ дорад. масалан барои бемориҳои гирифтори ҷигар ва фарбегӣ зиёд доштагӣ хеле давои хуб аст. дигараш сумбула, ман инам дар худи ҳудуди хуб шаҳри панҷакенду қишлоқҳои атрофи он вуҷуд дорад. ин ба гурӯҳи валерианаҳо дохил мешавад. чӣ хел хислатҳои табобатӣ дорад. асабро ором мекунад. барои сулфаю балғам истифода мебаранд. барои шаҳвати баланд кардан истифода мебаранд. ҳатто барои касалиҳои қанд. тарзи истифодаи он рӯзе 2 маротиба ним қошиқчаи майда дар ним пиёла оби ҷӯш ҳал карда хӯрдан баъди хӯрок. ин кӯфтагӣ бафирам. ин кӯфтагиаш бале реши нокуфти онро ҳам ҳаст. хуб дигараш мана ин равғани сиҳдона ки мо чуноне ки гуфтем ҳадиси қуръонӣ ҳаст ки ба ғайри марг ҳама касалиҳо ба даво. анамон бемории панкратит, одаме ки хуб онҷо савол омад ки ошқазон яъне ки бемориҳои меъдию рӯдаба гирифтор ҳастанд, як қошиқи рӯзе 2 маротиба пеш аз хӯрок мехӯранд. мана ин қошиқи хурд албатта қошиқи майда. мана ин маводи дигар ҳаббе ки бародари ман муллозуҳур тоҳирӣ тайёр карданд, ин барои захми меъда, бавосир, барои ҳамон одамое ки чихеле ки устод дар аввал гуфтанд бемории панкратит ё ки
илтиҳоби ғадуди зери меъда истифода бурда мумкин рӯзе 3 маротиба пеш аз хӯрок бояд хӯред. боз маводи дигар балзами доктор Тоҳирӣ барои асаб, дил, бемориҳои меъдаю рӯда, оное ки бисёр бемории ваҳмак ё ки тарсу ваҳм ё ки стресс мегӯям барои ҳамонҳо ҳаст, як қошика 3 бор мехӯред, инҷа навистаҷоташ вуҷуд дорад. ё манаин креми тарангин ки ин ҳам истеҳсоли Москва аст, ҳарчанд ки номи тоҷикӣ дорад, ин ҳам барои шамолкашии узвҳои таносул ё ки пешчӯи мардҳо истифода бурда мешавад, дар ин ҷо нишондодаш ҳаст. хуб мо ҳамроҳи худ боз овардем гули чукрӣ ки албатта ино дар охири тирамоҳ ҷамъ мекунем, камтар ҷамъовариш душворам бошад. ноуфта намонад ки гиёҳ ҳам ҳар вақт ҷамъоварӣ кардан мумкин нест. Масалан вақте ки нури офтоб мерасад, аллакай гиёҳро набояд чинед, чунки ҳамон даври синтезшавиш ҳаст. инро бояд ки нури офтоб мерасад саҳари барвақт ё ки баъди нишасти офтоб чинед. ин барои хунро тунук кардан, барои бемориҳои ҷигар, барои таркиби ҷигарро тоза кардан хеле ёрдами хуб мерасанд ва барои касалҳои қанд истифода бурдан мумкин. Банаин гиёҳ дар мо вуҷуд надорад, аз Макка мебиёд, номаш санои маккӣ, таркиби ҳамон сенидексин ё ки бисекадил аз ҳамин иборат. ин барои кадом бемориҳо? Барои онҳое ки қабзият доранд. барои чи одамизод қабзият пайдо мешавад. вақте ки талхадон нағз намечакад, шира ҷудокунӣ рӯда нағз намешавад, дар он сахт мешавад, табобат намекунад, ба бемории бавосир гирифтор мешавад. анамин доимо мӯътадил мебирад, роҳи талхаро низ нағз мекушояд. хуб гиёҳи дигаре ки ман дар ибтидо гуфтам, татум ки дар вилояти суғд намерӯяд, барандаи дарахти он то 5 метр мешавад, як лаззати аҷоиби туршак дорад, айнам дуғ бурин. анамин 4 хислати хуби табобатӣ дорад. яке пешгирикунандии касалҳои ҳамон фарбеҳӣ, намемонад ки чарбуҳо дар организм пайдо шавад. хуб фишорро нағз паст мекунад, барои бемориҳои қанд, барои хунро тунук кардан. инро ҳам дар шакли чой истифода бурда мумкин, ҳатто метавонед рӯзе 2 маротиба таги забонро партофта македа хӯрданам иҷозат. дар бораи мумиё аз давраҳои қадимтари мардумимон шумо хеле нағз медонанд. мумиёи мардум фақат барои шикастабандӣ мегирад. Не, ин хосиятҳои хеле хуб дорад. ҳатто чанд то китобҳо ҳаст, мумиё ва мумиётерапия ҳаст. китоби Юсуф Нуралиев ба инчунин ишора шудааст. барои захми меъдаи рӯда, барои геморрой, барои дил, барои нури чашм барқарор кардан, барои норасоии калсий, устухонҳоро бақувват кардан истифода бурдан мумкин. тарзи истифодаи он аз қиёмҳо фарқияташ дар он ки мумиёро танҳо шабона дар ҳолати оромӣ 1 маротиба мехӯранд, тамом. миқдораш донаи гандум барин. анаин номаш қаламфури гарданӣ, марҷон қаламфур бо забони русӣ гвоздика. бедил ҳатто дар асри худ соли асри 18 шеъре дорад. ёраб ҳар гаҳ ба сухан меояд, бӯи аҷибаш аз даҳан меояд. ин бӯи қаламфур аст ё накати гул ё роиҳаи мушки хутан меояд ки бевосита ба ҳамин бахшида шудааст. чӣ хосияти тавбатӣ дорад? якумаш милки дандонро бақувват мекунад, барои хунраваҳои нилаҳо, одамое ки асабонияти зиёд дорад, барои сӯзок истифода бурда мумкин, ҳатто барои бемории қанд. дар газети ЗОЖ здоровый образ жизни як мақолаи олим баромадагӣ буд бо номи скажи нет диабета. гуфтааст ки агар ҳаминро як қошиқчаи майда дар термоси 1 литра муддати 4 соат монед истад, пас бинӯшед дар давоми рӯз, худо хоҳад аз он бемории шумо халос мешавед. инаш имбир. замонҳои қадим бо номи мушку амбар, амбараш ҳамин имбир аст. чӣ хосият дорад? хунро тунук мекунад, миҷозро гарм мекунад. инам характери хуб харобкунӣ дорад. баъд тарафи дигараш ин ки ҳамон қобилияти масъулияти баданро баланд мекунад ки манам муддатҳои чанд муддат пештаре ки гӯем ки ин COVID-19 ҳама ҷоро хуб зер кардагӣ буд, мардум бовар кунед аз ҳамин хеле зиёд истифода бурданд. ва ман ки дар осоишгоҳи шоҳанбарӣ кор мекунам, ҳамин дар бозорҳо нархаш аслан 1 килош ба 40 сомон буд, дар ҳамин давра то 300 сомон хест. хеле хосияти хуб дорад. инро метавонед ки як қошиқчаашро дар 200 грамм оби ҷӯш ҳамроҳ карда, ба болош як қошиқча асал ва 10 қатра оби лимон ҳамроҳ карда хӯред. ҳама тарзи дурусти хубаш ҳамин. ё метавонед ки ба ҳар як ғизои худатон кам кам пошида хӯред ба монанди хӯришҳо. дар таркиби ин 12 хел гиёҳ вуҷуд дорад. мо инро аслан тавсия мекунем барои онҳое ки фишорбаландӣ доранд, бемории дил, гурдуи пешобдон ва ҷигару талха, чунки ҳам хосияти пешобронӣ ҳам талхаронӣ дорад.
ин гиёҳи раҳдавак дар ҳама ҷо ҳаст, аз он ҷумла дар қишлоқҳои гуногуни панҷакита мавҷуд аст барои бемориҳои гурда. ин гиёҳ номаш тхач ё талқшвоғ мегӯянд бо забони русӣ палин горка. инам хислати хуби кирмрезонӣ дорад ва чуноне ки мо дар аввал гуфтем ба гиёҳҳои мо антибактериални антивирусни дохил мешавад. дигараш ин ки хосияти хуби талхаронӣ дорад. баъд барои бемориҳои хоришакам бисёр чизи хуб аст. инҳо тарзи истифодааш чуноне ки гиёҳҳои пешаро гуфтем ҳамин хел. як қошиқаш дар 1 литр оби ҷӯш. ин реша дар забони маъмули мо зарреша ё ки решаи тиллоӣ ё ки залатҳои корен мегӯянд. инро тайёр мекунанд аслан дар арақ, дар спирт ё ки талқон карда хӯрдан ё ки дар об ҷӯшонида. 4 хислати тавбатӣ дорад барои асаб, барои бемориҳои меъдаи рӯда, барои қобилияти мардиро баланд кардан, барои бемориҳои дил. дар ин ҷо нависонда шудааст э решаи тиллоӣ ба саддар ту давоӣ, нирӯ бахшӣ ба пирон ту ҳасти роҳати ҷон. инам аз эҷоди худи ман аст. бале дар ҳамин шеър оварда шудааст. ин решаи рӯян, мардуми мо баъзан решаи курд ё ирғайро аз ин фарқ намекунанд. курд ин хеле дарахти калон аст ё ирға ё курд мегӯянд дар лаҳҷаҳои мардум. як таърифи манфии он аз он иборат ки вайро вақте ки мо ҷӯшонда менӯшем дандонҳоро мерезонад. аммо дар таркиби доруҳои систон, уралка, систалка ин ман ҳамин реша мавҷуд аст. ин бо забони русӣ марина красителная, хосияти хуби санги ҳам гурда ва ҳам талхаро резонидан дорад. онро 2 ё 3 тешро мувофиқи ҳаҷмаш дар 1 литр об 10 дақиқа ҷӯшонида дар давоми рӯз нӯшидан дар кор. ана ин ҳамон раstaровши ки гуфтем бо забони тоҷикии китобатӣ бодовар бо лаҳҷаҳои мардумӣ. масалан ин гула албатта мардуми мани шумо бинад мегӯяд ки ин латтахор ё ки хори хархур аст. анамин беҳтарин тозакунандии ҷигар барои дар болош нишон додааст ки ҷигари солим. ин пакет 20 пакет дорад. ҳар пакеташро як рӯз чой карда менӯшед. хуб дигар мавод мана ино ҳамаш гиёҳдармонӣ бо номи иммунал. худи номаш маълум ки барои қобилияти масонияти бадана баланд кардан, барои кирми резондан, барои онҳое ки бемории гидронефрози гурда дорад, яъне ки шамолкишӣ ё ки илтиҳоби гурдаҳо. анамина хӯранд гурдаҳои харобро ҳатто фарми карда боло мебардорад. ин аз мисри араб меояд. дар таркибаш бо номи алҷазур. дар таркиби ин хуб чиз ҳаст: зайтун, сиёҳдона, кунҷит ва сидир. беҳтарин дору барои хароб кардан, баъд барои касалҳои қанд, инчунин барои асабоният. ин як қошиқчи майдаша дар 1 литр об 10 дақиқа меҷӯшонед. агар ин наҷӯшонед маводи дохили он сахт аст, тайёр намешавад. барои ҳамин ҳам тарзи истифодааш ханҷа нишон дода шудааст, аз ҳамон истифода бурдан дар кор. мана ин маводашо ман худам тайёр мекунам. қариб ки аз соли 2004 боз ман ҳамина тайёр мекунам барои бемориҳои ҷоғар. тарзи истифодааш ҳамаш нишондодагӣ дар таркиби ин 12 хел гиёҳҳои шифоӣ дорад. мана ҳамин нигоҳ кунед, як чизи аҷоиб дар тоҷикистони мани шумо фақат зайтунаш нест, дигар ҳамаш ҳаст. дар таркиби ин чормағз, бодом, писта, греческий орех, фундук, асал, зайтун хити. инам барои одамои камхун, сусту бемадор, онҳое ки фоизнокешо кам ва ҳамон одаме ки боз гурдаҳошо пармишу паст фаромадагӣ ҳаст, барои онҳо тавсия карда мешавад. як қошиқи рӯзе 2 маротиба пеш аз хӯрок хӯрдан дар кор. ин мавод дар таркибаш хилба дорад, асал дорад, равғани сиёҳдонию равғани зайтун. аммо ин хилба аз хилбае ки ману шумо мегӯем баъзе мардуми мо мумкин ҳулба фаҳмад, ин сахт фарқ мекунад. ҳулбаи ману шумо бо забони русӣ мешавад мията. ин бо забони русӣ пажетник ё ки египетский жолти чай. ҳатто сино гуфтааст ки агар ман медонистам ки дар дохили хилба ин қадар хосияти шифоӣ ҳаст, онро бо тилло иваз намекардам. дар ҳамин ҷо навистаҷот аст. аслан барои кирмҳоро резондан барои кӯдакҳои майда бисёр наст. баъд ҳамон қобилияти масъулияти баданро баланд мекунад. барои бемориҳои меъдию рӯда, яъне ки илтиҳоби меъдию рӯда истифода бурдан мумкин. як қошиқчи майда рӯзе 2 бор пеш аз хӯрок. ин равғани каду. аслан он чизе ки гули зар дорад ҳамаш барои ҷигар хеле муфид аст. равғани кадуро ҳам барои бемориҳои ҷигар як қошиқи хӯрдан мумкин, ҳам барои резондани кирби меъда. барои бемории ҷигар фақат саҳар ба як бор, барои резондани кирб рӯзе 2 маротиба як қошиқчи майда пеш аз хӯрок. мана имрӯз ҳозир дар ман бисёре вақт сафар мекунам районҳои ҳам шимолу ҳам ҷануби тоҷикистон. яке аз доруҳои маъмул бо номи асари
дар таркибаш асал, равғани зайтун, сияҳдона, кунҷид, реши, кистулхинд ки дар болои ҳамон нависонда шудааст ки воспалительный процесс в любом органе, шамоздагиҳои меъда, руда, талхадон, одаме ки камхунӣ дорад, одаме ки тез гириб гирифтор мешавад, ҳатто занҳое ки шири синааш кам, аз ҳамонҳо истифода бурда мумкин. Ана ин касе ки ҳамон интернета агар тамошо кунад, ҳамон шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳар рӯз дар ҳамон шабакаҳои иҷтимоӣ ҳаст яке аз маводҳои маъмултарин барои ҳамон ғадуди пешҷои мардҳо, яъне ки ғадуди простатаю аденома, ҳатто фоизи сперме зиёд мекунад. Таркиби ин аз чӣ иборат? дар таркиби ин шири замбури асал, матушни малако, перга, гарди гул, хуб 3 намуди женшин, 24 намуди гиёҳ. Фақат ин фарқият аз ин дигарҳо аз он иборат аст ки инро бо қошиқи оҳанӣ хӯрда мумкин не. Албатта бояд ё қошиқи чӯбӣ ё ангушти худ ё масалан чӯби мороженихӯрихти хӯрда мумкин. бегоҳи рӯз шиками сер 1 маротиба, ҳам барои занҳо, ҳам барои мардҳо. ҳатто занҳое ки беморе ки ҳазбинешо нодуруст ҳаст, дарди сина дорад, мастопатия, хуб ҳам дар навистаҷоташ нишон дода шудагӣ. яке аз гиёҳҳои қиматтарини дунёвӣ, ин номаш заъфарон ё ки бо забони русӣ шафран. афсӯс мо росташ мардумфиребӣ дар байни мо хеле зиёд аст. Ман бисёр ҷо мегарам, дар кӯчаҳо гиёҳ мефурӯшанд. гули мазҳар ҳаст. гули мазҳар 1 килош 3 сомон, ин 1 килош $5000. болои гули мазҳар ба заъфарон гуфта мардум дар фурӯхтан, ман ҳамҷи худам дар кӯчаҳо дидам. хосияти вай аз ин аз замин то осмон фарқ мекунад. вай фақат камтар барои бемориҳои меъдию рӯда ёрдам мекунад. аммо ин барои чӣ хел касилиҳо? Аслан одаме ки доимо рӯҳафтода ҳастанд, доимо зиқ, табашон хиратар, барои бемориҳои дил, барои асабонияти дуру дароз, барои дил, гурдуи пешобдон, ҷигару талха, ҳатто ба простатит. масалан агар ин гиёҳҳоро мо як қошиқча андозем, аз ин ҳамаги 7 дона як пиёла ба андохта чой мекунед, боз бо ин ояти Қуръон ҳам нависондан мумкин. мана ҳаминро ман аз даври фаъолияти ибтидои кори ман ки аз соли 1984 сар мешавад, ҳарчанд ки ман ихтисосам асосан таърихчӣ ҳаст, 1980 университети давлатии Тоҷикистон ба номи Ленинро тамом кардам ва соли 1984 хуб тибби халқиро, народни медитсина. ҳамин маводро ман худам аз китобҳо хонда тайёр кардам. дар таркиби ҳамин зардчӯба, дорчин, марҷон қаламфур, имбир, равғани маска барои бемориҳои буғуму пайвандҳо, радикулит, полиартрит, ревматизм, остеохондроз, гаймарит ва простатит. таркибаш, тарзи истифодааш ҳамаш дар навистаҷоташ ҳаст. ин равғани бодоми талх. мо вақте ки нав дар бораи ҷоғар гап задем, ҷоғар бор кунед як беморӣ ки бисёр оқибатҳои бад дорад. мӯи сар мерезад, фаромӯшхотир мешавад, сусту бемадорӣ, камхунӣ ба ҳамино оварда мерасонад. барои мӯи сарро барқарор кардан мо метавонем ки аз ҳамин равғани бодоми талх истифода кунем. онро ба сар молида 10 дақиқа маҳс мекунед ва баста хоб мекунед, аз шаб то сар меистад. баъд барои оҷанҳоро гум кардан, аз дарун хӯрдан барои қуму санги гурда ёрдами нағз мерасонад. рӯзе як қошиқчи майда 2 бор пеш аз хӯрок хӯрдан дар кор. ин маводи дигаре ки худи ман тайёр мекунам, таркибаш аз тухми алафи газанда, тухми барги зуф ва оби набоде ки 3 маротиба коркард шудааст ки хуб қариб ки ба асал монандӣ дорад. болош ба навистаҷоташ ҳаст. рӯзе як қошиқи калон 3 маротиба пеш аз хӯрок мехӯред. барои анама одаме ки ғадуди зери меъдаш нағз кор намекунад, дамиш дорад, оруғзанӣ дорад, зардаҷӯшӣ дорад, барои ҳамонҳо истифода бурдан мумкин. хуб дигар чиз равғани ангат ё ки аблипиха. ҳамин яке аз ватани худи ҳамин ангат, ҳамин диёри шумо ҳаст ки ҳам қадди сояш нигоҳ кунед, қадди дарёи зарфшон пур аз ҳамин, не ки афсӯс ки мо тайёр намекунем. барои бемориҳои меъдаю рӯда, барои захми рӯда истифода бурда мумкин, ҳатто барои сӯхтагӣ истифода бурда мумкин, барои бемориҳои шуш истифода бурда мумкин. инро ҳам рӯзе як қошиқчи майда 2 бор мехӯрам ва дар ҷои кори ман дар осочкои шоҳанбарӣ ба воситаи ҳамин равған ҳатто ҳуқна мекунам, рӯдашӯӣ. дигар чиз равғани зайтун, ин ҳам хосияташ ба ҳамон ангат монанд аст, барои бемориҳои меъдаю рӯда ва варими талха истифода мекунам. ташаккури зиёд аз рӯи маълумоте ки мо дорем. шумо табиб муҳтарам, баробари фаъолияти шоиста ҷиҳати истифодаи гиёҳӣ шифобахш, шумо ҳамчунин ба эҷод машғулед. ҳамин ҷо мебинам 2 китоби шумо ва умуман маълумоте ки мо дорем, шумо 11 китоб, яъне 11 маҷмӯи шеърҳоятон чоп шудааст. инҷо 2 китоб, холис ҷои гулназар ва туғроли ахтарбаланд. агар имкон бошад, хоҳиш бошад, мехостем ки
چند پارچه از اینجا خیرات میکنم. سلامت باشید. این پایکاری نقیبخان تغرل در دهی زوسونی ناحیه عینی در زادگاه یعنی که محمد نقیبخان تغرلی احراری سال 2015 وقتی که سروری دولت پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان برای کشادن پایکاری نقیبخان تغرل رفته بودند و من شعر خوانده به همون کس این کتاب رو دادم. البته من از آن افتخار دارم که زنی نقیبخان تغرل با مادری من خاله میشوند و شاید از همین سبب ها باشد که برای پیوند خویش تباری داریم و در دوره در حیات بودن همون کس یک چیزی تاریخی با من نقل کردن که تا حاضر هر باری که باور کنید همین درد برای ما یک دردی جانگداز است. گفتن که سالهای در رایون عینی عبدالحمید پولادی بسیار آدمی دانشمند خوب هستند، عالم. در همونجا بودنشون یکی از کتاب‌های دستخطی نقیبخان تغرل با نام باغستان رو گرفته به سمرقند رفتم و در حقیقت من رفتم وقتی که دانشجو بودم به سمرقند رفتم این کتاب رو یافتم در خانه خرم برکیف دکتر علم اقتصادی و پرسیدم که برادر چی میشد که این کتاب رو ما استفاده بریم، ما هم از تبار تغرل هستیم. همون کس کمک طلبات زیاد که کردن اون وقت که من به امکانات نبود و باری نخست من در گازتی ریگستان سمرقند یک شعر خود رو با نام تمنا چاپ کردم که در همین کتاب هست. با دستم دائما دیوان تغرل تجلی خدا عرفان تغرل چرا ای فلغری آرام نشینی کجاست اوراق باغستان تغرل ببرده بر سمرقند حاکمی دور همان گنجی که بود چون جان تغرل به دست خرمی دانا بمانده غزلهای پر از ارمان تغرل دو سه باره به نزد او برفتم نداند مصرع آسان تغرل چرا پس میکند دعوای شعرش نخوردن نان ز دسترخوان تغرل آیا ای روحی پاک خواجه احرار مدد بنما و پیوندان تغرل کتاب پیدا شود دیوان دویم دیگر اشعار باغستان تغرل مرا هم زین محبت شعله بخش که هستم یار و هم پیمان تغرل همیشه جاودانی هست یوسف شکوه و شفقت و هم شان تغرل و اگر خداوند عمر استاد را باقی میگذاشت مؤلفی سرود ملی ما استاد گلنظر 20 سپتامبر 2020 75 ساله میشدند و با من همچون محبت استاد شاگردی و یک کتابی من که روزهای نزدیک خدا اگر خواهد از شام میبرد با نام دریای مهر در زیر تحریر می استاد بود و 13 آگوست سال 2020 این کس وفات کردند و من همین کتاب رو بعد از 2 روز وفاتشون بخشیده به استاد گلنظر بروردم که خالص جای گلنظر میخوام یک مخمسم رو نیز اینجا خوانده بیام. در دامن افلاک زینو یک شرر خیست در پرده تاریکی شب بین قمر خیست در گلشن معنی جهان صد هنر خیست از قعر زرفشان به خدا یک گوهر خیست بر گلنظران وطنم گلنظر خیست از ناله مادر به دلش داغ شکفته از خنده او کوه و تل و راغ شکفته از باده شعرش گلی بیداغ شکفته از شعر نوش در دل من باغ شکفته چون شعر ژیان غالب صاحب نظر خیست در شعر تو باشد همه آن پاکی وجدان اندوه بخارا و فرو دولت سامان در شعر تو آراسته شده تخت سمنگان با شان و شکوه ششته در آن رستم دستان همراه تو در شعر گه زال زر خیست در جشن تو در دست منم جام بلور است در سایه شعر تو حسود رفته به گور است در شعر تو طغیان زرفشان به غرور است در به نظر بحر منت قبله نور است در کشور عشق عاشق صاحب نظر خیست یک عمر چگل بحر یوسف باش شکوفان چون شمس درخشی و زمین سازی درخشان یک عمر بیزی شاعر محبوب عزیزان چون شعر تو است بر تن خلق داروی و درمان در باغ جهان مثل گل گلنظر خیست. تشکر شما بردم که رو اربای هم استاد گلنظر هم تغرل خیلی شاد میشد از این توجه شما. استاد مردم اگر خواهشی با شما صحبت کردن داشته باشند از کجا شما یافتید؟ ما همیشه نیاز داریم که تا روز یکشنبه در نزد درآمدگاه بازار خوراکواریتان همین موادهای دارویی من خودم و همراه دو شاگردم خب همونجا با هستم تلفن های من اینجا هست میتونن چیز کنن اگر با در علاوه‌دگی دیدنی باشن خب من کوچی ترشکو میشم میتونن که بعضی مصلحت‌های اومده در علاوه‌دگی پرسن مصلحت دادن خب دیدن همش رایگان
бепул ман дар давоми 35 соле ки кори тиббии қисми машғул ҳастам ягон бор аз ягон беморӣ ман ҳаққи хизмат гирифтагӣ нестам. Танҳо доруҳои фаҳмонда метиҳам, хоҳишашо моша мегирам. Ташаккури хеле зиёд. Ман дар хотима шумо албатта бори аввал дар телевизиони Панҷакен ҳастед. Ба мардуми Панҷакен чӣ гуфтанӣ, чӣ таманно доред? ман росташ аз он ифтихор дорам ки дар ин ҷо алломаи бузургвор рӯдакӣ таваллуд ёфтааст, устод лоиқи бузургвор таваллуд ёфтаанд. хаёл мекунам ки ҳамон шаҳрҳои Самарқанду Бухораи азиз дар ин ҷо такроран вуҷуд доранд. ҳатто мо вақте дар бораи таърихи Сараз мефаҳмем, бовар кунед мо тамоман ба дунёи дигар. ман аз даромадгоҳи дари шумо даромада ҳама ҷошро барои худам акс гирифтам, то рафта ба баъзе рафиқон нишон диҳам ки мо бояд ки аз таърихи бостонии худамон огоҳ бошем. барои мардуми шарифи Панҷакен гуфтанӣ ҳастам ки ҳеҷ вақт бемор нашаванд, ҳама вақт тансиҳату солиму сарбаланд бошанд, чунки тан сиҳат бошад агар хотир ҷамъ дон ки луқмону сикандар асту кам. саломат бошед. Ташаккур зиёд. тамошобинони азиз, ва инҷо суҳбати мо ба охир мерасад. ёдовор бишам ки дар суҳбат иштирок доштанд Мирзо Юсуф Тоҳирӣ, беҳтарин табиби халқи Тоҷикистон дар соли 2010, ғолиби озмуни таибони халқи Тоҷикистон дар соли 2013 ва чӣ хел гуфтам бародари мутахассиси беҳтарини тибби ҷаҳонӣ Муллозуҳур Тоҳирӣ. бародари азиз, барои иштирок дар ҷон ташаккур. ман бовар дорам ки шояд имконият пайдо мешавад мо бо минбатан бо шумо суҳбат мекунем ва он чизе ки шумо инҷо намоиш додед воқеан як ихлоси шумо, аз он ки шумо воқеан гиёҳшино ҳастед, дарак медиҳад. ба Панҷакен хуш омадед. мо ҳамвақт интизори шумо. саломат бошед.